amanota abiri niyo asigaye gusa kugira ngo Club Giant isubire ku mwanya wayo. Amakuru mfite ngo nuko kireleni kuna baridi, ubukonje bwabaye bwinshi kubari ku mwanya wa mbere habatonze. Rero bafana ba APR ndabashishikariza kugura itike hakiri kare kuko ku munsi wa match ibiciro biziyongera. Mbibutsa yuko kugura itike ari gukanda kanyenyeri 939 ugahitamo umwanya uhwanye n'ubushobozi bwawe. Itike ni 3,000, 5,000, 30,000, 50,000, 100,000 ni na miliyoni imwe. Muzaze muri benshi, ubushake, ubwitange, ubwitabire mwagaragaje kuri match zishize muzabukube inshuro zirenga 1,000. Muzaze mwambaye imyambaro ya ekipe, jezi ntimuzayibagirwe, vuvuzera, ibikoresho byose, silaha yako yote, yani silaha yako yote kabisa uzayitwaze. Nkuko Claude captain yabitubwiye yuko kazi yao ni kufunga, kazi yetu ni kushangilia. Muzaze rero tubafatemo, tubatera ingabo mu bitugu, tubi nyuma y'abasore bacu kugira ngo kuri uwo mwanya gusa uwo munsi ku itariki ya 10 tuzasubire aho twahoze, ubundi dutangire lani y'imikino yose izabisigaye kugira ngo twitware igikombe. Muzaze muri benshi, mwibuke kugura itike, murarike n'abandi benshi, ubundi amanota 3 na yacu.